مرحبا قالي بجدار وقداري مني دلال وهجا جار كديج بجم بخير وخشي بمنن بآرامي وبآشتي بدل شادي بمن إن شاء الله. جار كديجي برنامج قوتني بيشي بابو كردادا الهم بروما أد بجم شبا وخش بي بقش بي بروني بي أنشد بيجن تموتم قوتني بيشيا وكا نفيسا سرفشيا قوتني بيشيا تم چرانا مشعلنا بيشيا مرو رونيتك أميرو چن قوتنا دي جو قوتني بافو كالا أمي جوارا بيشا شو قوتنا بافو كالي ما جمارا أف قوتنا سري نيشي نحو جيا شدكيا سري نيشي نحو جي تقريبدي يعني نحو جي دسمالي لي قريبدي سري مرو نيشي مرو بيشان لينا قريني يعني كارك السري مرو بي نكتي بي كاري مرو جي خرا نبي مرو بي على قدر نبي مرو بي خبر نبدي أب يسبتي قلت يك ياد دوان شي قلتنا سري ساغ بالجي ناخوازي سري ساغ باليف ناخوازي يعني دما بسجريكك مروف تنبي مروف خوا لوي روشيدا نايني ومروف برداي كلو دردان ناكشين ديسا چو قلتنا پیشی بابو کالان اف گوتنا سره ساکی گورکی دزکی گوردیا سره ساکی گورکی دزکی گوردیا يعني کسی جامر دریا جامرتیه دا روژه که جیان خوشی جدست جدی اف گوتنجی لسروی هاتیه گوتن گوهداری نجا دیسا چو گوتنا پیشی کردا دبه سر صبح بردانگیا بربنگیا يعني هرتش دسبك هن تشتين دينيو هرتش دسبكا هين تشك دي ترانينا أبغوتنجي لسروي تيغوتن ديسا چو غوتنا غويدارن هجا بيشيا بابو كالا أبغوتنا سري تجحرو دلي تبحرو سري تجحرو دلي تبحرو أبغوتن سرچو هاتي غوتن وطاويت شيا أبا جبو كسنكو بكيري دردو كولي غمانتين ودلفره وبالصبر جوارتي قلتن كسي موسى هم سري وان باش دي شغلي هم جدلي وان فرهن جبرلو قلتنا سري جحرو دلي بحرو ديسا چو قلتنا بيشي بابو كالا اب قلتنا سري خو بدا ديواري كفن سري خوا بدا ديواري كفن كسي كالو بناف صالان دا تشويا كسي زانو خودي تجربنا دوي مرو بوانرا تكيلي خوا ديني جبركو تشتنكو مرو جوان هين ببين قالك هنا خودي تجربنا خودي جيانن سربيهاتنا مالي ديسا چو قوتنا قوتنا بيشيا اف قوتنا دبي سري خوا لغوري ميري خوا قريدا أو قلتنا هاج جنارتي قلتن راسيا زيانة تشيا لغوري وي بجا والغوري وي تبقرا تشين راسيا جيانة تيدا در وي تشتينكا
تشتê rastiya jiyanê tê de nebî wî tiştî neke. Belê. Dîsa çi gotina bavûkalaya ev gotina. Serê bi xwe veke li bextê xwe meyze bike. Serê bi xwe veke li bextê xwe meyze bike. Ev gotin ser çi hatiye gotin, şîrova wê çi ye, weta wê jî ev a. Dema ku halek tê ser mirov bi tenê dimînê wê demê pêwîst e mirov pirzgirêka xwe bihizirê yani bifikirê û ramanên xwe çareser bike. Ev jî ser vê hatiye gotin wê darin hêja. Dîsa çi gotina pêşî bavûkala ev gotina. Dibe serî ne bi seriyekî bin naçin devekê. Serê ne bi seriyekî bin naçin devekê. Gotineke me toriya heye dibe got di serîne weke bin naçin ser belgekî. Wata wana şîrova wana yek e. Yani di malbatê de an ji ciwakê de divê berpirsyarek hebe û ew di cihê tawan de daxwaza tawan bînî zima. Ev jî li ser vê hatiye gotin. Dîsa çi gotina pêşiya bavûkala ev gotina guhdarên hêja gotina sergû ji banan nakevin. Sergû ji banan nakevin. Kesên baş û hêja di ciwakê de dibin berpirsyar. Bi giştî jî kesê wilo xerabiya wan nagihê ji kesê. Ev jî li ser vê hatiye gotin. Dîsa çi gotina gotinê bavûkala ev gotina. Dibe serî balî wê xwe pişt kincê xwe dixwaze. Serî balî wê xwe pişt kincê xwe dixwaze. Serî balgê xwe pişt kincê xwe dixwaze. Ev gotin ser çi tê gotin? Ev gotin jî şîrova wê ew a. Serî wî dixwazî li dî jî pirsgirêkan naxwaze. Tişek û li ser biwestê jêra derkevin bêjin xweşiyandin û daxwazê herkes rihetî û cihê aram dixwaz. Ev jî li ser vê tê gotin. Dîsa çi gotina bavûkalan ev gotin guhdarên hêja. Serî bi mîjî. Yani serê bê mîjî bi kêrî tiştekî nayê. Divê mirov bi hiş û bi eqil bê. Serî baş e got mîjî tê de hebî. Belê. Dîsa çi gotina serî dikeve dawî lê xeber e. Yani dema ku mirov serê xwe li ber xelkê tawan êdî mafê mirov tune ku di wê ciwakê de biaxivin xeber bidin yani biştexilin. Heta ku mirov serbilind û bêrûmet e mirov di wê ciwakê de nexwedî gotine. Belê. Dîsa çi gotina pêşiya bavûkalan guhdarên hêja ev gotina. Serî ji aqil diêşî. Serî ji aqil diêşî. Ev gotin ser çi hatiye gotin? Ev jî li ser vê ya. Dema mirov bi hiş û aqil bê bi qasî heskêrina mirov kesên ku ji mirov his nakin jî zêde dibin. Çi qed û sê te hebin hewqa jî neyarê te jî hene. Dîsa çi gotina pêşiya bavûkala guhdarên hêja ev gotina. Serî li ser, gulî ser, xwelî ser. Serî ser, gul li ser, xwelî li ser. Kem ser çi hatiye gotin? Wata vê gotinê çi ye ev a.
دبه دما مرو لسر پیان خو ساغلم به دوی نخوشی جی و دوا دناو پیسیتی و خرابه ده جی جیانه دست مرو ده هبی دما مرو لسر پی خو ساغلم به دوی خوشی ده جی و دناو پیس و خرابیه ده جی جیندی دست مرو ده یا جن د خرابی ده جی پیسیدی ده جی دو باشی ده جی جان دست مرو ده یا بله دیسا چی گوتنا پیشی بابو کالا اب گوتنا سری پرن لی سری کوپیت سری بکی تونه سری پرن لی سری کوپیت سری بکن تونه اف چی خودکی شیروواوی گوتنه چیا شیروواوی جی افن کسی سر تشتین داخون گلک زیدنا کسی سر تشتان داخون گلک زیدنا لی کسی کو برپرسیا ریا هلگیره تونه herkes xomazınla civakit hasibine leki ku liber zime li ser civakê serê xwe hildê tune kesê wisa dema pêwîst bike dikujin jî û xwe jî didin kuştin bele dîsa çi gotina gotinê Babû Kala ev gotina serî pirin lê seriyê ku seriya pê bisekinênî tune serî pirin lê seriyê ku seriya pê bisekinên tune em mirov pirin lê kesên ku bi kêrî mirova werin nînin li wê derê bi tiştekî yekî nasekinin bi wê wejê duwatê bi kêrhatinê de ya dîsa çi gotina Babû Kala gotiya serî sax be wê gelek tişta bibîne yani hetanî mirov li ser lingê xwe û saxlem be dê mirov gelek tiştan li ser wê dinê bibîne ji ber ku her roj tiştê nû diqewimin dîsa çi gotina Babû Kalê Kurdan ev gotina guhdarên hêja dibe serê ku neêşî ne hewceyê kefiyê ye dibe ne hewceyê desmalê hin dibe kefî hin dibe desmal yani serê mirov neêşî mirov pêçanê lê negerînî dîsa çi gotina gotinê Babû Kala ev gotina gotina dibe seriyê mezin ku lê wan giroverin serê mezin derd û ku lê wan giroverin kesê mezin û girs derd û ku lê wan jî li gorî mezinatayî wan mezin û girsin dîsa çi gotina Babû Kala gotiye seriyek çirtan bi eleka xîzanan e dema kesên xwarina pir bin û xwarin hindik bê ev gotin ji bo wat tê pêkanî seriyekî dîn û yekî biaqil ev li ser çi tê gotin ev li ser vê ya ya li cem dê benga be pêwîst e ku tu hişyar û eqilmend bî ya li cem dê beng de be pêwîst e ku tu hişyar û eqilmend bî dîsa çi gotina gotinekî pêşiyê kurmanca ya gotineke mezin e dibên serêkanî sêrengeha kerwana ye
سەرێ کەهنیێ سەیرەنگەها کاروانەیە کاروان و ڕێوی هەر دەرەک و ئەو لێ هەیە لور ددێنن خوا ji ber wê serê kaniyê tu caran xalî nabin marovê hemû zindî û diçin dera ku av lê hebin ji ber wê awê tê gotin serê kanî ji seyrangeha xalî nabî dever av lê hebî li wir kesayetê civakeya jiyan heya belê guhdarên hêja dîsa çi gotina pêşiye bav û kalê kurmanca ev gotina dibe serê kanî şelûbê duê kanî ji xwe şûloya hin dibe şîlo hin dibe girovî hin dibe girik maşallah zimanê kurmancî dewlemendiya wê gelek e yani serê kaniyê girik bî ne zelal bî dawiya wê jî kê girik e dawiya wê jî kê zanî ne zelal e ku di ciwakê de serkesên ciwakê xerab bin ciwak giş xerab dibe mana vê gotinê jî ev e ku serkêşê ciwakê xerab bî ciwak hemû xerab e dîsa çi gotina guhdarên hêja gotinê bav û kalê kurdaya dibêjin ser û bi ser ba kav ser çi tê gotin divê mirov serê xwe her tim bilind bigire serê xwe li hemberî tu kesî netewînî desthilat û biryardar bê nekeve destê serê nebaş û bi xwe bibe seriyek belê dîsa çi gotina guhdarên hêja gotina sergot û li ber baranê pêxwas û li ber garanê serqot û li ber baranê pêxwas û li ber garanê ev çi ye ser çi tê gotin ev ji ser vê tê gotin tuneyî mirov dixe her halî kesê ku heyîna wan tune ya karê zor û zehmet dikin lewma rewşa wan her tim ne baş e ya xwasin li ber dewêrin ya jî serqotin li ber baranê ne dîsa çi gotina bav û kalê kurda ev gotina seyda masiyan di ava şilo de nabe ava girik da yani mana vê gotinê jî ev e her tişt û her kar şert û mercê wî hene dema ew şert û merc neyên cih mirov nikarî wî karî bike dibe seydwanê bi pir tacî û bocî destvalan vedigerin seydwanê bi pir tacî yani êgo taciyê wa gelek bin û bociyê wa bocî kûçikê seydê ne ji seydê vala divegerin yani ev gotin ser çi tê gotin ev jî ser vê tê gotin bi giştî hin tişt hene dema mirov ji rastiya wan zêdetir girîngiyê bidî wan li ser wan biseknêne mirov di wan da dixesirê ev jî ser vê hatiye gotin belê dîsa çi gotina dibe seyê dirayî ji tirsa şevêra ye yani kesên xurt û dijwar ji bo kar an ji tiştê dijwar baş e kesên wala ji bo parastinê baş e ev jî ser vê hatiye gotin dîsa çi gotina
بابو کالی کردان اف گوتنا سین نرایی لبرپزیج بو چیا سا لبرپز لبرکریت عوتي نكي جبوتشي بكير تشكيناي يعني كسي قو بربرسياريا هلدي سرخوا دوي اركاخوا بينيجي دما اركاخوا نيجي تو بربرسياريا ويناجي تونايا اب قلت نجي سرويتي قلت دارين هجا ديسا شو قلتنا سي سبي بامبوان را سي رش جكم روانا ايغو كومري تشيدكن سي سبي جبو بامبوان را سي رش جكم روانا را يعني هر كاروتش شرط مرجوي هنا ادوي هجتي وي جوي لغوري وي كي بن دوي مرو جي لغوري ويكي تبقري بله ديسا چو گوتنا پیشي بابو کالان اب گوتنا ساي خودي نكي قتكنان ويبتشي بردريه مالك دي تصاي قد نانا فيجي بار ويتير نكي او صوي هاري بار دريه كي ديتراني بجا كاب سرچي هاتيه قوتن ابجي سربيا دما مروب لمالا خودي در نكوي و لينا نهري دهنا كدين لي خودي در كفن دوي مروب لكفلة اخو الناموس اخو البيراك اخو الزاروك اخو خودي در كوي دا قنا او شعبي خونا بردن دريه كسيدي نچن دريه كسيدي جي كي نون دريتا ديسا چو گوتنا دبي صاي خودي چراندي خلقي با تفراندي يعني كسي نحوي انه خسارة الخودية خوا بكن دي خلق جي جبارية وان بدي كسي لوان خودي در ناكفي اوجيل سرفي هاتيه قوت ويدارن هجا دبي قوتنا كدي ازي قوتنا كدي بابو كالا برنامج خوب داوي بك ويدارن هجا دبي سي اوين جناهنا جنا هليبوب كوفي رانك ومالي جنك سي جرعي جناهنا جنا هليهوب جنا هي كوفي رانك و يا ديجي مالي جنك يعني دوي بسي ايوان جن هنا بشك جن هليبوبن يعني عقل سفكن قوي وان لسر مال وزاروكي وان تونيا هناك جي قالكي حج جلو برغاندكن هر خود خملينن بالاوان جنا لسر مال وزاروكي وان تونيا باشا سسيا جهر بمالي دنيفنا وهر دم كوم دكن وددنهاف بله هذا بخير وخشي بمينن بآرامي وبآشتي وبقشتي بمينن بيقولتني بيشياجي نمينن ده هذا بخاطري